Jingbom sim kia ke sorkar jela ban yarap hakaban penyo iki sorok ki bakamba hakisnong nonggendong kalapan jenjar bat pensertok sikade iki pajba ki basa ki bakum kite gitan kasaki ke basaya helor gane kade helor ga jingsneu ko bapalat jong ka surok ke balak ru ban ong bakade ka surok kaput katana jari ter shadu trai bat siang habai david ke jingsneu kate ka surok kinong ilam ka RBYF haringkat ke jingitre lang ka kunhun kinongnya akali kiriu keluj mensem na kisnong ki badon ka thain trai ki bakuntu be kisnong trai laper mauker mausang bat siang lembat UMDC ka mahoti kilayami pajba ban maromat ki benta balas new pelat jong ka surok na trai salat pamlatar Group ya baru kinong ikibenta hagan kalwak ka bangi lale na ka seng RBYF mengkong ngai ka jing sewu ya ki pat jong ka seng bat ki rurang ba ki baya wan banias nuk tilang hagan ka kalwak ni bat kumjuru ya ki pajba iba don ki gajing ya gajing kitli nang ta ka dok thai ni kumbangi ni mata kalong ba kasurok ni hinai hang ne kalong kaba kasneu hadu kata kaba kabujing ini pajba ni tu kamtam bang stom bat kadang-kadang kasurok tadi kaba don ka di kaba labno kaba kabangila man po sa district headquarter kadai kaba kata ini kadai kaba punlong ini kung kaseng ban punlong ya kadai kasalok kadai halor kanung rem kaba ladangi nam try hadu ham sning kagijay kabangi haban ya kalong 20 kilometer tenre ladangi ya kan surok kabangi le marawat mata kasi lada kalong ka surok kaba baha kaba paka ngalam ngong ngilap puitang tang chicken tashteng rel rangi nam sning pat kesipo hadu saw kanta bangin poi hadu sning na yakran bangin poi sa sipo acha silong sam sning kan sipo hadu ndri kota teke ai kaba kum kasengi pa tabasek batpa sa ki department concern but sa responsible lo chaki baro ki responsibility person begini sim di kiri ya ke ai condition ni leha kelek sok ni kani ka sok ka kapsai ni kumba arpo hadu life ho ti di song sa kani ka thain try ka ni te halde halo ka dong rin bakum ka seng ngimla ban chu sap jar ban chu sap mong ban chu tong tulut la ni ban chu nagla ka jing e jing ba ang le ka thain ka ni kum ka seng ni sim na kani kalangkor ban ramot man ka si rengkat ba ka jing ya relang pe ba ka thain bat kirang ba chnong kita thagre ka than ni ngaseu ban ai ka jing sungu ya UMDC ka than ni UMDC mohti ba Charles Marngap ha ka ba ila poi ban ya don kat lang pan ban chit kan chingai ngi taksi bat ki don kat ni du sedang jong program pan put jong program let's say officially kam TPI hari ma phone ban ya surok tilang ni kan ya ka pi ba don kata ka mesim ban chakri nam ta kan ka dong than ni kata nakaliang kaseng ni dati sungu sikade ya kan ikar ko pakat ko ni jong ni MDC ya pagi ko mu MDC ngi don lang ni mata kasi dino kong e ngamla kan da terpau yu di sungu ya ka seng adio ya jong ni kasangkel ni i ya ke kitli ke jong ya ke jeng nah ibor MDC ibarat ngamdon ka bor ka adu masna dan raya mengerti di gijengnya nadu urti di sini ini 8 skoi di gijengnya tahu MLA dengan nongkok nama kini kita tak bersemat hap nongkok konsumsi pada kalian gedung umum sisi lalu di meeting dan kartu officer berkumpul di kontraktor pada kalian kontraktor lapular meromot ban train ini surok ini di Banuan jadi nakalian gedungnya niladon kerkopat banya social work di Indonesia surok kami jadi ngas dokumen baswa kata nagaliang ke seng RBWF na tuloy bansim dia kena kita bat bagi nang layo jengkit dia kata lak kontak iki na pun seti bat tiru da bansim ke dokumen la priang soba ye ke jini don tilang ke donga ke sini banyarap lang kat bala i bor ban ramot jadi songo kalau du presiden sekretari ya baro di member jeng RBWF di kirang basnong di kinong ilam snong ye kini driver assistant Malayami lang hakini kesini naga bentaban maramot malum malang tangkat manong ya ini surok ini
Dia kata kadai ke bang kuat mentau itu songo nak benta di sengal BWF buat kilo rombak itu kadai ke dong tanya. Ang banyak itu melaju. Kalau long sisa kecil bukan. Jadi kini ya kecil sadin ke dong ke tanya ke dong ini. Bat nakaliang ke dong aku MDC. Bomdon saya kata ke bor ke bahakli banle ketam bersenafurok. Jadi ngabu kini kecil depan segi bor sorkan. Ngabu kini kecil depan segi bor ke bahakli. Bagi dia ban pejlam ya kecil sadin ke dong. Lagi ni kita kita ini balai kan pelong adu bagi seng RBWF seng balang bagi adlaba susun ke apa itu sudah. Kini kita tahu pak, bang nak kalian surkar ke dong. Musim ni kecil kecil. Nak benta ban penbahaya usurok. Lagi senang ke dong itu kita nyong dong. Ban persuk ya kali tuan itu. Kalau bu jeng ke bede ke bam kadi ban supply ke marbam nado nanong ko nado nam sening kedut ni. Sampai ke kamu bersuk kedor kalau long double. Ya kedor ke bengi dia bencir. Kinong pang, kibapang, kibasitom. Itulah pedang kejingnya, bagi jinjin datang nak kedau jom lusurok. Yang ikut pau ya kejing sungkemen, simpat, nak kena kepor, nak kena kesini. Bila yuk apan yami, apan telang, bat lek saya kan long kejingnya rap. Belum malah. Sing imla apan lek sibun, kepor ke berit kejingi. Dari belum malah saya kan long kejingnya rap, kejing itu. Ya kedong kesan gitu.